Kũrũmĩrĩra riboti iria ikoretwo ikinyagio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria atĩ kũrĩ na MCAs a kaunti ya Nairobi marathugunda ndereti ya kũhagũra Gavana Johnson Sakaja, atongoria matiganĩte kaunti-inĩ ĩno maugĩte matikũnyita mbaru ndereti ta ĩyo. Akiaria arĩ thukuru-inĩ wa mũthingi wa Umoja One, Sakaja nĩ ateanĩirie ndeto ĩno na kuga andũ arĩa marenda kũrehe ngayũkano Nairobi matigũtoria, akĩũria atongoria metĩkĩre kũrutithania wĩra hamwe. Those who might try to bring division will not succeed in Nairobi. Nimesikia watu wanaongea mambo mingi hata sijui nini mnaongea, hata vijana wanashangaa ni nini hiyo. As always, hiyo vitisho tumezoea kwa muda mrefu. As we are focused on the work we are doing for the people of Nairobi, muache mambo ya side shows. Na porojo ni mingi. Sasa hizi Raila na Rais Ruto wako China pamoja. So mambo ya porojo msikuwe. Na propaganda ni mingi, nasikia sijui nimetolewa kwa ndege gani. Na nilikuwa na hii function hapa leo. Mũmbunge wa Embakasi West Mark Mweje nĩoririe MCAs kũiga kaunti ya Nairobi mbere, kuona gũkoretwo na ndereti nyingĩ irathugundwo itarĩ na mĩthingi cia kũhagũra magavana. Mimi niko bunge, ninajua what has been happening in Meru County. Najua nyinyi pengine mmekatalia hapa. And Meru, ile mambo imekuwa ikiendelea huko Meru. You can destabilize our county we are no longer focused on maendeleo. So that is one thing I want to request. Hata sisi kuna impeachment zingine tu, nyinyi watu wa UDA mlikuwa mnaleta bunge, sijui nani mnataka kutoa, sasa tena mmegeuka, mmerudi tena. I want to request you, tafadhali, let us put Nairobi first. Mwena-inĩ wao MCAs matiganĩte kaunti-inĩ ĩno maugĩte ndereti ta ĩyo yatwarwo bunge ya Nairobi o matikamenyita mbaru, makiuga mbere ya ndereti ya kũhagũra Sakaja ĩthugundĩtwo, maabitha thirikari arĩa matakoretwo makĩruta wĩra nĩo mabatie kũinũka. The same people that will purport to initiate the impeachment are the same people that have continued to bring disunity katika Kenya Kwanza katika ile bunge. Wewe support mdosi wako 100%. Wakileta upuzi ya kuongelea sijui impeachment, waambie wewe utaki, wewe ulichaguliwa nini? Deputy governor. Nasema ati impeachment is looming. Where? Na mimi nataka niambie wale watu ambao wanaandika magazeti, kabla uimpeach Sakaja, enda ushago kwenyu, wenda impeach governor ushago kwenyu. Mekwaragia hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria ikereka rĩa gatatũ rĩa mũbango wa irio mathukuru-inĩ ma Nairobi rungu rwa mũbango wa Dishi na County thukuru-inĩ wa mũthingi wa Umoja One. Sakaja akiuga nĩ megwetha kĩgĩna makĩria nĩguo gũkuruhania thukuru ingĩ iria irĩ icagi-inĩ cia Nairobi. We're going to map these schools to our public primary schools. Lunchtime wale watoto kwa informal school area hii ambao wako mapped wamepatiwa isa, wanakuja moja wao wanakula na watoto wetu, after lunch wanarudi kwa shule yao. Gũkinyĩria rĩu kaunti ya Nairobi ĩrĩ na mariko ta maya 17 thĩinĩ wa icigo cia ũmbunge 17 kũrĩa mathukuru 152 na thukuru cia natharĩ iragunĩka na mũbango ũyũ, o mũrutwo akĩrĩha ciringi 5 tu mũthenya cia irio. They concentrate in class. There's an enrollment, increasement in enrollment. They are also more active and their mood has changed. Kũrũmĩrĩra mũbango ũyũ, namba ya arutwo nĩ yambatĩrĩte mathukuru-inĩ na arutwo arĩa mararĩa rungu rwa mũbango ũyũ nĩ 310,000. Ngĩribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.